nova, mama. A ćeš mi doći u nedjelju? Sva ti nešto fjakava, ne mogu ti čisti pod. Ajde idući vikend. A meni ti je pod već očišćen, da te ne mučim više. No dođi na objed ako hoćeš. Ko ti je očistio pod? Čime to vodiš na objed? Ništa ti ne brini, to je sad tuđa obaveza. No poručiš to da se sparića i kada te čeka ko mene doma. A Lidija, ko će ti pomoći dizati teće sa šporeta i vadit pijati i kanavace iz vitrine? A kako ne kontaš da sam ti našla zamjenu? Od ponedjeljka imam pomoć u kući preko i mi boke. Asistentkinja u kući mi pomaže da raširim šugamane, lencune, robu, da dohvatim što je visoko u vitrine i šifonjere i po podu što treba. A ponekad i u kočetu da me prebaci. Je li ti jasno, mama? A ko će to plati kuku meni? I ne boj se, ni ti, ni ja. No dođi na objed da ti sve isčakulam, pa poslije možemo učiniti jedan đir do grada. Postani i ti asistent u kući da zajedno donosimo samostalan život osobama s invaliditetom.